Kebeli pibaro syakatuk Khubor jengi kedon Bosco Media Network. Kimat bekongsan mentah kesni Shillong. Kikti besbun kikam koridor banyak kiktin pekiang ong umak bol. Kut keraki Jubilee rupa kesin Claret Seminary Umsning. Ente kesorkar Jylla 8,000 kulun pan kentiwi kejaka jengok kai beitiang. Badra ketehila bat utur syafang ya ke Miss and Mr. Ribhoy Sinot College. Badminton in Pashigi Khubor bakam benya. Ke reach Shillong Ministry ke lepelong ye ke sengilek men ha ke kat pratrik Naiwieng na ke benta ki kun swed ki kena ki bomdon yeng don sem ki baim hasurok ki bahapok kat pras nem kerta ki badon ha ke jing pet jing kmi bat jing sumar sukher jong keni ke ministry da ki program babunjat. Yagi program lekmen layalam do Reverend Ruben Lalu bat lapelong ho office terekam jong keseng United Democratic Party kabadon Shillong surok bat ke Shillong College. Ubak polling do Menteri Ketanak Social Welfare ulalong ukongsan ha kini kesengi lekmen jong kini ki kena red. Ha ke jing kren Lincoln ha kini ke jing kenduk bat kini ki kena rangli ubak pol ulas neng da keboong. Kum ki kena ki bomdon syuk ki kimi ki kepa, bun sin pisyak kren penret mensim ha ki babun ki briu. Wat kin don ki bakren ben ru ye pi. Henry kin mau borbor ha ka jing im jong pi. Pi don ye ukpa ubah beneng, ubah la lut na dong syadong, palat ban ye ka bor jong ki kepa perthai. Ubah pol ula airu ke jingero e ke Shillong Reach Ministry kabala shisha banne e ke kam ke babahatam na ke benta kini ki kena kam tam ye ki hep ki barit. Ula kit bok kit ruang ye ke ministry bahkan la banang ya chaprang na ke benta ki jing syakri ki babha. Ula ongru ki kti ki besbun ki kam koridor ban ye kirmiang shintur ke betiang. Wednesday Henry dijiat ni isi keba kami keluar banyak kedua lang ni. Kalau kau ban keren, haga jenggelang ke babun, kidi kihap kibaret, namar bah ni nangi nang keren, kihap kijongiru ia keren hajo bukor. Abang kelebun ngut makile kesur kejongah kaca no. Tina kata-kata man keren lengkot kat bala. Awan rekat kejing ai kublai gift na benda jompi ba kamtam kejing duai ba kublai uborong kepa jongi unum I no yepi ibeiru ba duju kublai ubong ba iwei simieng ru inom ha dam kejing tip jonga dekat no kamtam kajing kodor kajong pi iwei dangshen asap kajing kren kajong wei unong ilap ubodon bor ba yathu bakaran goi Shillong hakaba wei ukna red kakemi kajong u kalai poi ber wei brio batu tau brio ulah syupet lah kapet beri no eka bat lah yang kau kena klem detip manu de pajung di hak tak Shillong baro kipet bat ki nyobeng yo kena bat yong uni de kena ubah utip pajung uru de manu di tau kena olah san masaman san apreng kejing long kapakadum kejing munci perkat namar usno ba amkum ki kena yu ki ombai udi uba klem kapa hakawai si ron kejing khat yu bat ulale saye mani bat hakata kejing sai tau pastor keren hadir jom kecil seng ulah keli yu wong ngayok snow namdan kepa wei kepa jom te kita breng kita di babun be don rekat kata por ki snap jar namal borok lagi
Kijublin balong yu mamade ubakhlem kapa. Diulakli yang asin nasin manu kubajome. Di tau kena nda ulas ngap berlepet so pastor tau pastor ngate ngai itu kubajome. Kita baru kita ngap benda kita ngap berjing lor ni kita peit so pastor pan ngap kita jubab tu wong ngai itu kubajome kubajome udah ublay lujongi wa ni doai balong kupa jogi ba bane na kata o nadu undaski to tip ma memde ba khem kapa ba do kupa jome be ba khrau do nagi kapa do taw de ublay ba dap ye bedeng ba ka kendo nasau kata ketika Khubor kawa nan pergemau yang hilang ibe 2023. Saya akan happy. Kaper Sarasin Claret Seminary Umsning Hakasngi Kat Pratarik Naiwieng Kalapan hak perda ya kejing raki ya ke lingkuk senyam ba arpusan lani ke Silver Jubilee da ke nguk ke Demblay Mas Bakhoit balapin minta da umus Reverend Wilbert Marwen Bishop ke Nongstoin Diocese kum Ukongsan balai snok ketilang da umus Reverend Ferdinand Dekar Bishop ke Jowai Diocese Reverend Father Pius Turuthiel Claretian Provincial ke Thain Lamingi keri India Reverend Father Tommy Akapadikal, Reverend Father Pius Shadap, Parish Priest Kumsning, lambat kiwe ki padar ki baydan lang hakani kesngi. Ki kimi ki kpa, ki pai riunget ki sistar, ki samla samhoi na them ribhoi, ki lapendap ya ke pelau janghani ke persara, ha ki jingle niam basyo mensim. Kasin Claret Seminary Umsning kade ke persara ban sanduri ki samla shenrang, ki pathrang ban long ki lingdo so oblei ha ka jinges lok riuniam sin Claret Congregation. Yakini ke persara la seng nong rim house nem khat khandai spa khandai pupra da kajing thmu ban sei kiling do so blei na kajing slok reuniam sin Claret ban shakri yo blei bat ka balang kat shaba ki balor ki pha eki bantre Round of applause, please. Fathers, priests, religious, we work for the church in our own talents that God has given to us. And all of us are beautiful like these flowers. We have different colors, all of us black and white or grey, but we grow together. We are green maybe or whatever maybe, but we grow together. When we put together, it looks so beautiful. So I would urge and congratulate once again to the Claretian congregation, and let us grow, all of us, all missionaries grow like this flower. Let us become the source of life and beauty for others. Let us become something meaningful to our people as we work for the mission of God. Let us build together and work together for the growth of the church, for the diocese, and for the whole world.
let us pray especially for the peace in the world, especially what we are looking and seeing now. There's a problem and a war all over. So let's pray. Let us continue to grow together and stand together in the Lord. May the Lord unite us and be strong in our vocation, in our service to the church, to the society. So thank you very much. Kasorkar Jylla kapen kre minta banthe hapdeng 8,000 hadu 8,000 sanspa klur tingka na kabenta ban penbet penbiang ye kijaka be ithiang ban kentiu bat penchluri kinongya suwari syakani ke Jylla. Yakini laythu do Menteri Rangba Ukondrat ke Sangma Hakilat Pathai Khubor habayapur syapang ketamasa cherry blossom. Menteri Rangba Ulo Ru minta ke sorkar kalai terelang bat kiriu shimet ban penbun ke jakasa na kebenta ki nongwan kai nabar deki hotel 5 star 3 star bat kiwe ki jakasa ke balabiang na dong syadong. Accommodation for localized and customized experience of tourism is also being promoted. So accommodation, which was a big issue for our state, where we had less than 300 rooms at one point, which were like 3 category, and 0 in 5 star. Today we are at least having 300 plus rooms in 5 star and much more in 3 star and other categories. So that's for accommodation. Third, we have focused and we've realized that the locations where customers and tourists want to go, we need to build up the infrastructure and activities in and around those areas. So for example, a person going to Cherrapunji can spend maybe 1 day looking at the waterfalls. So you cannot have 2 days looking at the waterfall and definitely not 3 days. So what does a person do when he or she goes to Cherrapunji? So therefore the activity has to be based on the different programs that they will want to do. And hence we have gone for a large scale program. For example, today Meghalaya will be investing maybe close to about 2,000 to 2,500 crores through externally aided projects, through different kind of projects being funded by Government of India for infrastructure and activity-based tourism in and around the important locations where tourists are expected to go. So that's a very crucial part of our strategy. Then we have gone to strategy where we have ensured that we are able to involve different kind of cultural experiences which are unique for our tourists coming in. So the youth are being really pushed. Now, for example, whether it is making small documentaries or movies which are being done by our youth, or whether it's music events like the Meghalaya grassroots music event where the youth are performing everywhere. So these are ways in which we are ensuring that the community benefits out of the tourism activities that is taking place, because ultimately we expect to create 1 lakh jobs out of tourism. And that can only happen if we have this kind of multi-pronged approaches and different programs. Like these, the Cherry Blossom is a platform, but people are here more for the music, and people are here more for the festival. And we not necessarily get the full advantage of the cultural aspect into it. And the reason why that happens is because actually there is not enough content. There is not enough documentation on many aspects that are related to our culture. We know it. We know what it is. If you ask me, I'll be able to answer. They'll be able to answer. But then you need to, in today's world, content creation, doing it in the correct manner and presenting it in the correct manner is more important than actually having the content. So we are working on a very aggressive program to ensure that we are able to create this content on our different cultures and different Samla puli ke Ribhoy Synod College kawai ni gishlem ajing hikai barang thamai hathem Ribhoy hapadeng ke jing ipo iping hakas ngi khatnyo trik Naiwieng kalapun kutno ikatayaw lek men ki samla puli lani ke college week hakani ke sngi lawan ban penhap perda do ba balajit rani MDC ke nongpo hakajing don ringkat ke kong Margaret Pathau Vice Principal Professor Precious Timong kino hikai lembat ki samla puli Hakajing yakop the bhabriu bat drunken sai yakana Miss and Mr. Ribhoy Synod College Arjar Arpulai lara da kasamla tehila ji mumin bat usamla tursha prang lingdo. Hoy gajongi ni yoi ya kajing lanang kiu jong ki khna lane jong kane ka dong bakat hain gajongi
Bat hang ni ru mentaka sengi ngayoi. Ba himlong syu ki badang luna. Bat ki weipat ki kena ki badan syasor lese. Ka ba mangi teng-teng mong yi perkhan. Ba ki kena nong kendong ki jungi kimla ban komplit ba ki kena so. Andre habang apek ya kata ka confident mo ya kata ka jingla ka jungpi ka jingnut ka jungpi ka jing sempang ka jungpi ban peni ka sap ka phong ka jungpi ngai ba pilong ki bayar rengkat kertan bat ki weiru ki baladon lese khamba ya kita ki jaga pule andre ka ga bangasmo ba ong ban ong kalong ba compare dangi don hangno ru andre ka ba kongsan kalong kumno ngin pendon kam ya kata kaba ngiyok halade hateng kum ki briu lane kum u kena lane kum ki kena ni expect da ka weipat ha ka jingim ga jungi kaba ni kwa banlong henry in reality ngimla banlong kumta kumba ni expect henry kai ka bang asmo ban ong kalong bang ide ban priang ya ke ke bang iyo ha ka jingim ka jungi hateng ngimat ya ka jing namar ba ngimla la namar ba ngishim halade ba ke bang ile kam ya hab bat ke bang ikwa ke bang iyo kam ya hab bat ke bang ikwa nama kata kadau khambun sin kum ki samla ni sya'ilam bakla namar ba ke expectation ke jungi kalong palat ban ya kaba ngingila ban ya kaba mengi kwa mo ngi sayong kisai keli nei ke jing jenjar kawan dei haba ubriu ukwa palat ban ya kau bau blei uai Hadin belayat ke jengeki ginong tre asha la shitayo bandawa penkiu ya kebainong sengi jongki. Unong ai ketin jong sorkar Jylla ba pol lingdo ha ka khat pratrik Naiwieng ha ka jenge kenduk bikilat pathai Khubor uloong ba ka jing shisha ka sorkar kala dep penbiang lut na dong shadong ye ki jing don kam ki asha. Uba pol uloong ha ka jing shisha ka sorkar kala le ke babhatam na ka benta ki asha. Syuk uba pol ulepin ken mauru baka sorkar Meghalaya kala ai bun ki insentif habaye nujor bat ki wei ki Jylla. Bosco nakaliang kajong menteri badai Peit yang ada department kong amperin indok bila simkia bahai gani ke kam di hakadung ke kam berhun lut ya barok de Shillong bah namar kiban kyum bat kiban omhun kindon baik Tindri ke ai ke ba ni lala ban le nak sorkar ke ai ke ba kong amperi ni la ai ru assurance bang nong no badang don ke dunai kita ru nang pembek dengan semua kelabian ke jisya ndi ba ong ba la khang no ya ka jikhang ban nong ne pembek ban nong ne kran chu kan Aptang ngitip ru ba ka Meghalaya Jylla kim ai kita ki ai bitang ya ka insentif tik don ban ong ai try ha ba dei ber ha jisya la da pi kan le kata te kamut kala de ga state ke khain bah ban ai ke jing dai asha bokas Tindri ke jinglong briu pat long da don ki briu ki ba dai yo atu kidang pa militi so Tindri udah rupuat igi bat ngim sebenarnya benyi kemba ong maki kade gawe ke Jylla ke wala ai ya ki remuneration ke ba biang tam na bring babun ki Jylla hamtam hang ni notis Meghalaya kala le ba ha we di ya sha bokas oh da ke sisha da ke kam sisha ba kade kata kan ba di belong free bani awan sikhat bani kan hamtam ba kani ke involve free ya ke interest ke jongki ke ngam ki ba bali ki ban Jam dia ni ban sulit celah surok ke linti jong ki ai to kini kedua ya bor beri Peit ya minister in charge pembek ke dono barang starting kompat baik details kebun yang nom dot ni dari kabang satu ini kalau ba Meghalaya kelak le ha workers hamtam abai ni job wait pas stage abang la ai ki ke fix routine solution ade ke ba
Di benda tu appreciation dan nak kalian macam kita. Man problem dalam ke solution. Nangit ba kita kata spirit ba ingin baik ikut bahatam nak berkata ingin mengitai ban hong ba mga day ini bakla jadi kata spirit of accommodation semua lang yang kita dalam macam tempat ba semua lang ba kita ni om tang bagi om ini ano dari bagi air ano kita itu satu kita kata spirit ke ibu kita Sikkim Boys FC kalahap banlit paino Naiwieng hadin bakala sya penlim ha ka Nongbri Brothers da lakaway ha ka kun halumpung invitation knockout football tournament balalong ha ka khat pratrik Naiwieng hamadan New Nongstan. Kun kabalalong menta kasngi hapadeng kini ki artali ki kinhon hamadan New Nongstan kalalong shisha le akai kape itenat. Ha ka last step ka Nongbri Brothers kalayo ningkong ban penki ikajar jong ka Sikkim Boys. Henry tang hadin kat tukat nipor ke Sikkim Boys kelayo ika kabuk siar ban penpai kela. Ke jingstat ki Sikkim Boys ban penki ika jar ki Nongbri Brothers kala penlingo bat penkendet benre wia ke tim borok kawai. Ke last step kala kut da kawai la kawai. Haga kelamin baro artali ki kinhun kilele kai ting ban yo ye unam tam. Ki Nongbri Brothers kelayo ban penki jar sashiwat. Kat ba ki Sikkim Brothers kim don leer syu ban penyakat. Haba ka whistle na u referee kala sawa jam ban penkut ia ke kentai lekai ka jingkemen kala taplup ia ki Nongbri Brothers kat ba ki Sikkim Boys kila pendem laki kli da ke jingpang not. Kila hun ba kila lekai da ke minsim besyit rem wat la kila rem salit da la kawai. Ia ka nam rang ia lekai betibit la penhap terpeng uben hasha na ki Nongbri Brothers. Ki Sikkim Boys kila lum ia kitum kitam ban let paino shala ka Jylla. Dari ada pihak klub mereka istenatnya ada job rem Apa dia? Ah? Kinongelam kisamla pule Garo Students Union South Garo Hills kilalit banjurip bat banpet benya ke surok chokpot pakmara hadin bikilayo bun kijing ut niki pat ba balashna torti yaka da shisha kila shem biki kontraktor kim shim trei hakurukom kabade yaki kenro shim lalap da kadobilan bat kimau ki shong kenrong klem da pen scam hakurukom kabade ban pen bhai kini ke surok ke sarkar kala IT hak company CCL Kinoilam ke GSU kila ut Khubor bhajrong jong ke PWD ban kentu iki ban Peit sani iki jing terai jong kani ke company. Ki gemakan belat pelengcok, lu suka kau gemuka, lu sungguh gemuka. Ramang ganceng rara kon kita harian. Udah tadi baru. Ya, beko ya. Marshipon yok kalum sok klur SCSC bat ke 7 United SSCC ha ke jingile akai Super Division League hamairang. Ha ke ni kesngi ke jingi kuna pedeng kini ki artali ki kinhun ke long shisha ke jingile akai bereng katpor. Kajing tebet kirang ile akai harengkat kajing pensyit pencingan ki paipa kala aimen si miki. Kalum sok klur bat ke 7 United kimia aili markeliang. Watla ke 7 United kala du no yu wei urang ile akai ubala yo red card Henry kam shimla randin. Kala kunting bat kajing ye yo ban tep kol kalong markat jo.
Haka bakut ke jingile akai kini ki team kilai hunno banya yo marshipon na markilai thep RR code. Check. Double. Good. Good guy. Kalang Sning FC kalapan ba mi kakli mauli dasan laar Harowel Lingdo Stadium Maulangwir Southwest Khasi Hills hakakat pratrik Naiwieng. Naduk bazdang haduk bantakut kejingile akai kalong kabe itenat. Kipat ba kilahun jerut hakini kesngi namar kinongile akai kilong kibabiang na baro arliang. Kipat ba nagisnang bamarjan kilawan penjat hat yaladi hakini kejingye kun Kalang Sning bat kakli mauli. Like, cannot stay. Easy. Mana nak? Mana betul? No foul, Monte, no foul. Give up, get it! Give up, stay. Arrest me. Give him back, give him
Siapa orangnya? Bak dak itu ki Khubor ngila poi syakabakut tak hadu bengideshem biang kublai shibot.